yengeleke medonu dorege mo heke pumato hesupage hesige shedi fudo ya sala ni pu no hiko sidi to zo shiri no ya tiu no hiko ke jo va be hiko tsuji sidi ani pu nteja ka sabie heke hu nurisha hiko me pu ke jigiri shije di he teja shabi se pette ko shi we ni pu hiko posie popo di ani pu hiko programu se voto hiko passion week haunu ani pu di ke vike kra ani pu sidi ke pula voya deri ni pu no hiko la ke meje ke sha hiko la sie ke sha ani pu hiko ani pu si ke chokori silia deri no sie ke sha ke sie ke so vo ke sha hiko ke hingule no ke meje ke sha hiko ani pu hiko ke ngule hako pette ko la pesiwe ni pu he ba huri no ke se mena zenunu ani pu nsh mozo shiri ke meje ke le ke me dogori ke meje ani pu sidi tu pa bosha ani pu hako pette ko la he ke hingule pesiwe no hiko Tija, ani pu posie popo di, hiko posie popo di mezike wo petenu non tanja bise popo ke joko hishije, ke tole she preke do shiri, ani pu ye size miko ke sezali she ke do shiri, a shir she ke tago shiri siro hiko, ani pu ke pu kerne she ke wo ani pu soko nuzo shiri, he tija he pastor di her nalato no japi se diu gi shasha sidi he kerne me pu si pridi erne ke le shije yoko ani pu erne le ya deri he lemu ke tiri ni la da ya ani pu deri he pu nke vor ti ke ta ho no si pri male menyo di for sure di mbu his de le do ke vor ne ani pu he ni di nze ke sele mu mburi ni le ke do no te japi se he me po ke gi che preje ani pu he hako kapien pele she ya ani pu here ne di report vepo ta di ani pu nke for tuesday ke samule ke tola no ke ko bi se he ke ne me ko me po ke gi she ke pu me do je men no le di se for di pu she ya there he ko ke ne ko ani pu ha is do di pu ti pe vo ya mu he ko bu ti je ani pu ne men no le di ani pu su se di tu ke le mu ani pu he shakha ke fi she di ruvu ke le she je di he ti je me po ke che ke fu khala ke sapien pele she ya ani pu he ko for ke ba ko la rin pe zie no he ko rogo ze for ke shla si ro ho me ki ti ki nu nu online nu ke hu ba lu ro no so ko yu ko hi she je ani pu ho me ke rever fu ko nu ke ze ha ko ha se te nu nu do lu ro no so ko yu ko hi she le si di he ko bu ke ze nu bo she di sho fu ke le she te nya ni pu he ke she ke ne me ko la ri me je ma lo we no ke for ti ha nu ani pu u ke she ke ne bu me zalie re ani pu si di bu u ki ku se di ni di pu ti ha pe ko ke le she di nke ke ja ko la pe te kha bien pe le she di su za nu sha shwe amen ukela ke liuza se kini no pete zelia ni pubu ngo kersho no ke kroto vokito pete jabe tje ke penyo fe ke ditede ukrishi ke je Monday Thursday no nuringu Monday Thursday mori holy Thursday iria how macha ke ni la meyese ni puwe popeta ke le ko picker mu ni pu he matho chse ngo bu honi ho krili mor ke shodie ni puwe tje ngo kipu adie kage she ke sapu bie ni ko zhe ni ko ho ni ho krili je ani ko krike vortoi ni ko ri ho ni ho krili morsho ni ko ho ni ho krili liro suginu ni ko a petake li mie ke je mi pete busili dio ke zedi resho chili nu kup pengu resho je ke je tsali ha ke ze chodo va ke ni chodo tsali ha Jesus,
来的之后考完的，我去我大给多不丢或做把给他，这个我牛或者系列的，不会给只能给把不听米个开玩笑，莫说个开玩笑啦做做，撒旦呢 Judas Iscariot， Simon 牛不不是话给多，给留些不能说话的，莫还是给把给，不会给过不得可别只数只能说话给他。Si rope u ke penyo fa ki nu vor so ke cha mu ke penyo fa ki la vota ke to po si ba sala po mi je gi nu si lie di po bu lie pe so ruwa si di je sa fe po pie po che pa fa lie sa sie zu ru pie je ti khu po nu shi lie di po e pe ta ke le go pi kra mu pe po che pa fa ke to je sa fe o pie u ko pi sa sa voda Petike zedi Taliku kre wadi me pe suru, dilike binu taliku kre wadi me pe suru. Jisu akrejala keze tali hokilu. Jisu akrejala, apokrela, Ketari prelido. Po uko pikre ke wasie, po penise lalie, sidi ke balidi uko ki, aniko gi cheke shu, niko silite mo. Ani nipu, mu ke petau zodi, niko pikre ro. Niko riho niho picture zizo. Aniki putu shityo, medie mie, po nipu ki jamo, mu milie ke churi, mie po ke tse ke shu ki jamo. Ni hako sidi che zeya liro, niko teja ke peto, ke zidi tsaliku kreke nidi. Kita bertanya Calvary ki.
que se sienta ali de zaliku prekendi hitenia pengu que se querido zaliku prekendi hitenia pengu peut-être que se sienta Has moments that we wish we could forget, some deep regret for big mistakes that stayed with us and haunt us to this day and just won't fade. So many different stories we thought could not be redeemed, but it's against our darkest failures we start to see the beauty of the blood, the goodness of this grace, mercy undeserved that could never be explained. Heaven best extol the scars for the worst in all of us. That's the glory of the cross, the wonder of His love.
That's the beauty of the blood. What thought? Just a single drop forever wiped away our every stain, and with its power, and every chain that held us now lies at our feet, and we step free. That's the beauty of the blood, the goodness of His grace, the mercy undeserved, that could never be explained. Nothing that takes all the scars for the worst in all of us. That's the glory of the cross, the wonder of His love. That's the beauty of the blood. Forever changed, I stand amazed by everything He does. That's the beauty of the blood, the goodness of His grace, His mercy undeserved, that could never be explained. Heaven bears all the scars for the worst in all of us. That's the glory of the cross, the wonder of His love. That's the glory of the cross, the wonder of His love. That's the beauty of the blood, the beauty of the blood. Chez que tout disait pour que ça se que tu le vol me fait gagner que ce cœur de nouveau me fait c'est look me fait gagner que ce cœur de nouveau me fait c'est pour tu nous chayu ni pour cœur gracha ce chien petit au vol les c'est pour peut-être que les causes match duo que balé si dit pour au qui en que me j'ai que ta mouche ni cause che que vous ni hao ni ne torvorzo Anyo ki pushdio, uka penyo fe ke dinu su che tivole ke moche, amhaki puri nyugoze hau nilale loketala. Se she po tehio pieledi ke teje kasidi sie, nyugo hau pieledi ke zakrije, ke krilamun anyo nyugo ki pushdio, uka penyo fe ke divole ke moche, je yawinu anyo goze kubeze hau krisale loketala. 是学部你看到这里，西地给这些可是就是别起来的，可别无国子的些，好哈，你过了可个是阿毛着，你过二个丢了个丢了，好吃这，是对无国我这个里些不得有里别里的些，得有好哈里你过了别个是阿有了，日子的可个里个少着喂，得里哈里。 Atesage teori azeba mu pujiri mizagi bazo siro temyenyo reliwe tadziperie chityo idi repieke tyo
对制作组织了第二届我这是个丢为吃力的是些我个朋友和给做的就不年好吃掉八大西式一八大这个做你不这边不这个 program 我那个不得知天的cái gì cái chắc tiêu bộ sẽ liền đó ba thời nu bé tê cái gì hi mi lên đó mày cái bên nhập phát đi cái nu lại cái tam hoạt ra bé tê ri u theo u phát cái sala sa mu u cái chỗ phê la sa khe no kim hi cái chỗ thao nu bonu ba ga chế ra cái pelle kim hi cái chỗ thao bonu ba ga Jesus Christa ze ke per ro ka chunu no kim hi baga nro fu kel hunu riba mo me kuba de ga jeza u ko peteri u tho fu ka sala shike chakenye legacy ke miya tho chana ba boli ro jisu mohokasha legacy crusu mohokasha legacy su muken niu li ro uthyo mohokasa kasha uthyo ufaka sala kasha su hawe nipuwe nretsasana ba artsasana ba deri poti ke krasa ugo ukelle kaza phidaya kenan nadi ker shodi pomo chun vor badaya jesa ugo nipuno kimhidi artsasana baga kibawe unfair na bawe iketse nipu kipuke terino Beteri ununu su se uke chacheleke kekhini pu hego cheja ker shoti haunu nyo chidin ko nyo chidim hojun voryawe no hego la ke meje ka sa nkha ga sa ko ha erkadi 모든 어버야we 니부노 혀곰 예쁘고 저 제가 sabisje hebu merely lera heje hegobu ke kriu early lera heje der hebu hetho early leleje mono hertz ka sabisje hinu krbiensia hekele krbiensia heke vagabago nosugo chuteri waje Sidi nonto here chaka sasa mu chaka sabisje Jesus anu chayawe amen jeza Monday Thursday service haunu ugo ke hu pe chap phise ke chu le thamo deri ni go ke hu bori puti ha go hale bejadi chabadi vor ke ko thoga ba su hapele muni puwe ugo her chaka sasa ke to su hale di ke penyo fa thezi ba kizu mo ga siki a verb big as a sigaza ke hu boring ba do teje go news ko mo ga siki kizu hake kanu krukre ba mo de ti sonye teje ke sa par ga za teje ke sa na ga za mo ubunu unu ke mejeda legi vi teje bi poti ke cha ukraine mo russia nu te ru chabade mutim yesia thorba ga da su hapu wa zo Jiri them yesia thorba ga su puwa Gaza Strip no Israel zeka vagaja haunu hape ka thorga ba them yesia thorga da swari puwa Sudan no civil war cha thorba de tejeri ke pu zoba mode news konori
แต่เฮจะไปชัดทอบักตาละเทมิเสทอบักตาละฮะปุริโมจมฮิบะเดอุก็เคกีเมียนมาร์นูติจิเป็งอูฟกตากีมิลิเตอรี่กูเลอร์ดี government เป็ดเต้เชกดีวะติจิเป็งอูปาร์เดจิริมฮิลิโมอุเคตุกีมณิปุรนูเก็บวักกับกูบริสิบะ tribal มู communal conflict ชอสเสบะเดดุนฮิกิโซชิริคิดเทกว่าฮับเปกากว่าเทมีกิงมันจะทอร์กจะว่าเบียครีบีฮอนี่ฮอตเลยกันจะก็จะสิก็จะทานบะเดมุจีอุกอเปตเตอรีมีเมโลดี้งูกับบ้าสิกับบ้า Middle East นู war แต่เฮเรสก็จะบทสบะเดอิสราเอลมู USA ก็จะดีอิหร่านเจเก็บเบียกับบ้าแต่เฮเรนี่ก็เสดีฮอนี่ฮอเก็บเด็กก็จะฮอนี่ฮอเปจูก็จะมุจีแต่จุลุกี้ฮักกี้ทีร์กอรีแก๊สกอรีจับบ้าก็ได้กิจเป็ดเต้ effect sebab kata sih kita gongguba. So jadi no information. We are living in the age of information and also disinformation. Teje ke thori, teje ke madari grafi. Fake news, AI. Hai kita ti bono ba. Kru kremo gaza. Ke peleunuri utho. Uke chola la gaza. Ke tho si le mo gata. Ubu ke tho doubt gata ka chokata si gaza ti bono ba. Mu hai gaza ti nu. Jesus Christa. Poe puke se diego. Pokel hu. Jiri mohoslo met jiri. Zieba zo gaza su halle se morsho. Ti chike nye anye ke nye ke zieba gata ki. Ugo siba. Jesus so for gaza. Tiunu. Siyunu. Political tension. Baga za tipo no war. Kukremo gaza tipo no poe war. Jerusalem nuri political tension kapi ugo siba. Mikropo Jisu pe kawa dodi po dukriwa dodi. Po segawa. Sigaza tipo no Jisu e war. Pom hojaza jeza mese ha lesli ro. Crusu po pe nyoba gata Jisu e ngubata. Hai gaza tipo no Kukremo gaza tiazri ke mi ha jiri ke mi. Hai gaza tipo no ugo. Jeza mese ha Monday Thursday. Tizi jao le kesiki. Jisu e ungo gaza ha tobo chasa. Musuli ro po pe thagale ko kibie. Ugo bo kiro. Mi cheta le ugo bo kiro ke meje gaza ti gola ugo ke sele doshi ugo dozale doshi. Gaza suha se ugo pe thamo. Ugo bo mi cheta le givi si gaza diri pumo. Deri Krista ekidi bochsaga jeza mese ha poe po ker kracha. How ha kesesha. He gave them a meal that would redefine history, a meal that would establish a new covenant. Dietsi dikho ke sapo se degasha poker kacha suha ke sesha Jesus la ke zidi ke thodye pragashu lesunu mejidi look mefe keninu Christ, the foundation of the new covenant. Jesus Christa dietsi dikho ke leka sao mjeuzo ka suha ke pulena tha chithe debu Christ our foundation ikete suze ke perodi ugo chezele sunuri molen tha dei ugo poinu lega tam hoja kinri ni gorna bade Monday Thursday or Monday Thursday mo Monday Thursday how ha pocha ke di boga idi homie leba momoshi Jesus Christa penyover ga tse ti che kri ke nye kri die dogi ke pele mi ke rego ke hu ke rego e Holy Week igaza Passion Week hawa se Holy Week igaza suha be basede sidi ti che ke pra Holy Week ku tiunu ke penyover ke meje ke sar ka shati suba sibadi ti che kri die se 4th century si zaki Holy Thursday igaza die suha se
Dari peti ke cha siwa di ke di 7th to 10th century mesegi 7th to 10th century sudoki Maundy Thursday ke jat dia suha se pada mo suli ro Latin mi denu mandatum Monday ke jat dia suha nu parsi mu hau pachali ro commandment mandatum Latin nu Monday ke jat suali ro commandment dia khaga se suha pu ba she mu hau kim hi di se pada gali ro Jesus message ha ugo Johan lesu nungu kile kinari puja shade Jisue kiar kracha jiga junu puti honu die khagasha kemi thobo sidi modi khagasha thela thobo sidi po pethagele ko ki pusha musuli ro niego honi ho khilichi love one another commandment how ha khagasha ginu moundatum Monday commandment ke su hanu parsi musala Monday Thursday ya cha pachas nu parwa che do WhatsApp nu go petta ga vor Lent devotional nuri how hapush de jisue Monday Thursday ti ja hunu po petta ga le go phikra ka sha mu go bunu honi ho khile nu di se go petta ga sha go tar ho ga su hanguli sala chi tiu nu Christian tradition nu Tetsaluki agi porhi ke kri ke chunu no Monday Thursday how ha be baya tradition ko bonuli ro jiezori ke pelemie honi ho phik khraga ja sigizoi chia denomination ko bonu they wash each other's feet puti ho har kadi tradition ko bonuli ro special communion service baya mu ugori su ha me jiba communion service liro Good Friday rimo Easter Sunday rimo de chezu mese ha jisue ke se ga tiu zedi special communion service baya mu chezu ugo chaba modi nipu ke ka cha zo de tha techro bonuli ro ke zeka to famigi haki vichaya giving alms to the poor hairi porhi ke kri ge no Monday Thursday ha ha be baya cheza ugo lesson me jidi ke pulin na ga su liro Christai dia chi dia khoke le ka sau ma zeu zo ga Christ the foundation of the new covenant how ha ke pulin na tha ugo thieza passion week ti go no kim het tu di jisue ke me jesus shi ha go ha pet se peredi ke pulile ya sala ugo details go ha ke pu phila ga su chulo de dairy jeza lesson kana chako boliro Krista ke mengu Jesus mese ha poe kim he ga dibo ti chike ni me se voga ta ki Jesus mese ha ti ji ja hono poe po ke mengu ki ke bo sidi pe tha ke le ko ki pushaga what was the desire of Christ what did he tell his disciples on Monday Thursday poe ki ke bo khashaga ki ke bo sedesaka what was the provision of Christ how ha hai ga zu chakar pulin na tha mo ubu kim hidi the question baga what should be our response su ke pulin na tha ugo look me fe ke new mohosli ro chi ga wo ngi ki de pass over tiu de mu pass over how ha ke pu phia ni ko ke hu buri petse peredi pu phi mo zo she sibada do tyo ka pra ker ke ni no Exodus 12 no de je sigile Egypt nu ke penyo fe Israel me gobu uki khacho nu te konyo ziese dalinu di pusha mo kisoti lo ka penyo fa Egypt nu nyore tho pe ka wa do di poe vordo mo su tiu nu Egypt Juda me ko ki khacho nu te zi ngu ke shiki poe su ko jivoda ko do sidi Israel me ko Israel mi nyonyo ko Israel mi ki ku ko kala le ke do so ko chivo ka ta ko sununu chi ko wangi pass over so ha parba pu ka bam hi di peche pere di pu mo so nyo ko siba de high hour ka ka sha new de pass over liro mo su pu vo di jisuro look me fe kini no pass over milu pass over celebration no pass over tiu city poto po khega sa so hangule
he now redefines the Passover in terms of himself, in terms of his own life, in terms of his own sacrifice. Thiệt giờ li ro te konyo ziese ro shot chega sa te kru ga so aginu Israel mi ko kelali di zie ya winu we po zie pe kru do ga ba po sie do ga ba su hanu nu po chi ga wongi ke sau di chi di ko ke le ka sau set de do ba ga da po su po tho po ginu set de ka sa so hanguli verse 10 yinu ker se aki mohosili ro po pe tha ke le ko ke che bi ko bunu ke cha mil hawhala dodge chikado uko ke chesha ke krimori pi tormu johanu ni ke chesha di sie verse thanu nievodi uko ze ke ze chika vongi ni ke tola ha ke seleje si che unye to voru jisu uni ki puke shem hi tudi ngulie mo unye chika vongi la ha ke sele isi so siu te je mo ke ro verse ke dinu jisue ke di uko zebalie mi junu mo thebanu petakali goze hachuto ke bali isi so sie verse ke tefunu mef 19 to 20 hagi mohosliro isue nikhdao mote hiu pochak sau puga shamuli po nikhdao chlie di ke thezi khasha chiu su bi chili di khabye ugo chdi sie hawa ni gola khakasha amozo ni go arka to like to la hau chje so sutwe ugo ma chgele sie pote hiu ri chpili di sie te he hauri ni ko la pe kru ka sha azio la di chi di ko ke le ka sau zo we isi ni khada mo te hiu chili di pwe potho poro sho kha sho do go ba su ze ke 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 so anguli se sie te la gi li ro pwe po sewa ke tiu jeri pusha verse me fe pono deri hari a te she ke tiu ri azeba mo po jeri mi ji gi bazo isi Judas jepu gaja mo phatho haw ha ginu de chi di khokele ka sao se de ga so anguli sala ke pulin na ga cha ke riu krista ke mengu ngu sha musuli ro ke khri ginu de chi di kho se de gele the desire of Christ was a covenant that was rooted in love verse ke pengunu sidi po go ki a ke meje kata mojani ko je chike wang ni haw ni no thorvorzo idi jiswe pathakele ko ki pusha I have earnestly sincerely desired to eat this Passover with you before I suffer ke meje kata mojo ani ko je di haw ha ni no thorvorzo po ke mengu so ha pusha the jodi ke na di chika ja ha thobomo intense desire po ke mengu thom ha thobo so dio ba gata poe su pusha crusu po penyo ti bada mo poe kidi bo chega kidi bo menguga petha ke le goze ke ko thoga cha ha chega cha ha mengu this meal was his final act of intimacy with before his suffering Christai ke khinunu sedega sha thobo ga so anguli musla lavodi johan ker senu verse di haki ngokile poe hazpu ka sha poti honu pu ka sha poti ngokile a di khaga sha ka sabo pe ni ko tsje ni go ho ni ho khrili a ni go khrike vor tu ni go ri ho ni ho khrili mo sho ni go ho ni ho khrili li ro su ginu ni ko ai Pethakili mere chemi petebu silitio isi love one another as I have loved you and by this everyone will know that you are my disciples if you love one another po ke penyot thogo ke bi ugu honi ho khile nu ga so hapusha ugo theologian mi bo JC Ryle ga bo baya mu po pu ga the love of Christ for his disciples was a love that passed human knowledge and understanding how had the samo diri po pu ga ha ar kalaba Jesu Christa po si jigo pethagele ko khige sha holio themie ke le ke zie themie sili gi ke zie se khige sha swanguli muslanu mondi Thursday ja Jesu e pu ga sha bi modi po ki di bo chasaga the jeu nu ngile johan ke se ngile po e po cheker nyobie
Betakele go chidi boy ugo pi krikesha suhanguli. He washed his disciples' feet one by one after the other. Boy pugaba ugo bo chiliche idi pugaba ke krisuha boy peke ke shanguli. An act of self-surrender, considering the other person more important than himself. An act of self-sacrifice, an act of self-denial, more theologian go how say the shocking reversal. The Creator washed the dirt from His creation, including the feet of Judas, the one who was going to betray Him, highlighting the immense depth of His love. Was sewa ke tyo zo shiri sit tu di boy po phik khragasha aha le gen jaga jam hato bode sla John Stott e pugaja ugo pete John Stott siba po e pugaja the Lord of glory took a towel and washed feet. No service is beneath those who follow Him. Zaye ke cha nipu we po pethageli ko phi khasha pochika nyo jisha ye thoke huburi po si jichia ga ja nikola le thoke huburi nyo ga cha ga cha su ha puli gan we isi Christae nomu a ze ke ko thoga cha su ha mengu ba mo nipu ke ka cha 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 hawa ke nan di lemon dom di se ka dom ha to mo we. It is relational. The Lord's Supper was served out of a relationship, a loving relationship. Ugo Jesus kim hidi ke penyo from hojuno vorbaga ke khinunu ke penyo from hojuno vorlike ke penyo fa nzemu aze ke peron ga basu hasidi ugo miji haunu vorlike mikrnyo ko siba unyo mikrnyo go libi mori unyo nyori libi reve petse da daro puti ke chala reve da daro reve ga dam hoje unyo go ukiku ke nguli di ke ze hachiya ke ko ga dam hoje musuha pocha poza bolanu ke nan di tsamo de unyo go krika thoga zala ugo ze ke ko ga shaga do su go ha ledi unu mejedi we unyo go ke nguli di ke ze ka chacha ke ze hacha ke ze peke paro ga zia simhi ga zam hathobo ga ugo les mo sho Krista ke mengu we ke khinunu di chi de kho sa wa se de ga shunguli verse ke pengunu ese lesson ga cha ke niuli ro Krista ke se ga su pomo ula khakasha. The provision of Christ was His body given for us. Verse 19. So see po ni kradao chlie sidi ke thezie khasha. Jiu su bit chilidi kapi ugo chdisie. How ha Nicola khagasha amozo. Nico arka to legetula how chi you see. This is my body given for you. Do this in remembrance of me. Christian denomination mo tradition ko boliro ni kradao jisu mo tuzo ga suha puya. They say that it's a literal flesh and body of Christ. Deri ugoe suha sizoyamo. Jisu tozori ni kradao chipilidi hauha amozo ar kratolekitola hauha tsuji isia. Sala we ni kradao chigasnu jisu mo potsu chba mo deri we o ula ke meje ga suha mohodi suhar kradi we suchya. Bread nikrada awaliro jisu potho pomo khagasha pesi ga jisu hapu pare mo haunu ngukile niekola for you you see awha substitutionary atonement ikezo puya jisu e tesu chidi potho pose ro thochgawa ro shochgawa su hapu pare we si jangu ga zhe mesu pue ugo suchgawa la
substitutionary aton nge zu bu ya cruise personal segaja intentional segaja su hanguli Christ became our substitute muzla John Stott pulagaja the essence of sin is man substituting himself for God, but the essence of salvation is God substituting himself for man. Ki pumacha we themie potho pose ke penyo fa suche gawa de deri kala ke lewe ke penyo fa potho pose themie sunu po khashe gawa zo isi ogo sala uke lese di raka kasha rebizo gamo uro funu we hakoha lady metodi u khasha mor sade ke penyo fa kyar ka cha ke se ka shati honu we ke penyo fa thezidi vos mor so ka cha mathobo ernyo di vos mor so ka cha mathobo ugo at haja thejebo ernasidi urchase sala su se ka sa sunade myo bokinu hauha erna mosile tjez tho ke diga cha se ko bonu monarchy ke dimie dia gaja se ko bonu hai gaja jobo baya she musuli ro siro chike dola tefnyo mie ke mezuyo bo khabaya she ke dimie ponnyuze khabaya she musiyo hazali ro whipping boy ege jobo khabaya she musuli ro ke diu nyo prince we hapo chike krasli ro po vga jo mona whipping boy yo kityo yo vya chi sala ke diu nyo we prince we ma chike krasro po vga jo mona hayo vasa sia sala whipping boy ike chobo bayasi mu culture ko bono hai ge cha bai ge so pu sala the servant or the whipping boy suffers because of the prince's mistakes. Agiri wala theza hopu baga iliro. Ugo bu lesson naga cha. So iliro. Krista ke pelelen rio. Christianity nuliro. Role how secretary wade. If verses wade. Jesus ke diu nyo. We ngu ke cha messe xie zhao. Verse wade. Valide cruise nu. Usuchadi, Christ became that whipping boy for us. Nusla Isaiah hipengwe se dienu Isaiah pugaza katozo poe umeje ko hufleta zo mu puka chikanu go flete sizori we po kere zikelie puka penyo fatyo po versa jiu po petche penga wa po tyo idile deri uke joke mugola po bikerza u kerzokola po vm ke petche pie pogi ke sala u bush holie mu po ke vfogola u chike menelie isi koin mi ko kenye pengu me fe ponri po le pugacha ulanu ke phuma simo to ga chu chpie ke phuma chwa sidi ubu po ginu ke penya fa ke me thonu u ya nilie isi Jesus took that punishment we deserved, although he was without sin, so that we could be reconciled with God without bearing the penalty ourselves. Christae khagasha, the provision of Christ, kidiboga, pomo pula khagasha, his body given out for us. Just so, listen again, liro. Die chi die khokelie madzeka sao musuliro Christa zi pekrugasha. The foundation of the new covenant, his blood shed for us. Verse mefnu susutue ugom hachegelesie po te hiori pilidisie te hi hawari nikola pekrugasha aziola die chi die khokele ka sao zoe isi. This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. It is just pusha. Popugaba message you pomelu sa haude. This is the heart of his message. Muhawha, Pietro to,
Jeremiah tiki putio wakata suha rekala ka sepowe Jeremiah serepo hakingu kelie ditsi di khokele ka sau isi ti sojago vor tioje Jehovah puya ski ai Israel kinugo mu juda kinugo ze ditsi di kho chaka saledo isi suwe ai Egypt ki jununu ugo jete shaka parnie ugo ponyoko ze ditsi di kho ga chu kim hilel ho ai ugo nu kim hezori ugo aze ditsi di kho kelio var hoa Jehovah sia Deri ai Israel kinugo ze ditsi di kho kelio haidio ti soja soko so Jehovah sia ai ajo pie ugo nutsa shdio jiu soko pie ugo melugi shdio tu shdio sidi ai ugo kepenya fet shdio mu ugo athemie shdio siro ugo honyo hopetha mori mepo ki Jehovah sile isilo ho kekla mono ugo pette asida dio kechu tonunu vo keja thoga zo Jehovah sia kekla mono ai ugo kesho ga chega jo Vashado, Jiu go Kepumar Kasalil ho, idi Tietzu to Jeremiah Pudio Wagata, Dietzi di Kokele Kasahoha, Sieze Kasidi Pudogada Hoha, Zeki Kebawe. Tietze Dietzi di Kokele Kebu Nuliro, Tejo Medzigaza, Roshotsagaza, Sohanu, Dietzi di Koya. Deri Tieti Nuliro, Muke Meje. Ke jova ke liye suhanunu dietsi diko ke liye suha parva disu zie pe kru ka sha wali ro sacrifice ro thoga cha ke jova ke liye forgiveness mu dietsi diko ke liye use ke pero ke liye binding covenant relationship suha pubade musla ugo ke la ke lingu ke liye hawali ro ha pori chadi utho ukebi ko kononu wet shigashigi no kralege do viemode umie thogi no kralege do viemode dream hapete lerdi jisu pozie pe krukashe suagi nur bizo mo hala no we assurance pagata freedom forgiveness hagwa nguli gata so anguli tezie pe krukasha ho pugabagi phabo a fascinate se ka sega cho boliro African countries ko no culture ko bono thezie pe krugasha suicha ase kekri mori tribal tradition ko bono Kenya Uganda Congo Ghana igecha se ko bono African mie thefmie udi phabi honyo hochaga ja ubu sevodi ubu kutari sidi ubu gisodo sidi thezie kru parli ro theziu sepidi honyo ho je ken hedi di chi de khoga ja phabi honyo hochaga ja sigaja dipu yase Mu African traditional sikatsa practice ko baba yasi blood tradition deri Krista ginu kidi bongulega we see something much greater than that not shared human blood but the precious blood of our Savior the precious stainless lamb musuginu ditsi di ko ka sa ke liye khabi u tsaga sha tiza ugo khwar go chali shiga sha tsaga sha suha ar ka salaba heaven's best take all the scars that is the glory of the cross that is the beauty of the blood ditsi di ko ke liye madje ka sawe Krista zie pe kru ga sha suha sawe The foundation of our new covenant, of the new covenant, is the blood, the sinless, matchless, pure and perfect blood of Jesus Christ. Telaunu, chadiu, lesson negatively. Pele ke limie ko jaki di boga. What should be the response of every believer? Rakakasha, remembering. Putting our faith in Jesus. Self-examination. Utho upfaka sagasha hawa. Ugo tsusumorsade. Hanu tezenu precarely ro
Luke me fe kini nu me fe verse me fe pono hari at teshike teori azeba Judas pudi Judas poket tugiba kezem hatba mo jisu ya pukaja at teshike teori azeba mo po jiri mi jigi bazo isi jisu e petesiba mo po pusha mo petagele go su po deshi se idi go honi ho mo ho honi ho ketso ketso itsba meche habo uche segato boliro jisue kesegasha table haunu mija haunu siji po siji ka thomie po cricket thogajo goriba deri po pesewa ka do po sewa ka do riba. The table included true disciples but also those who planned to betray him. Judas mu Judas e athole ga Judas e jisu khet tu gibazo sala poe redili givi pesila le givi sikata chance nguli zon hega sule dere poe potho po fele mode. Judas, I believe, had time to do self-reflection, but he went on with his plan. Poe hagabau tavo gata so actually utho fakasa samor ga ha ha me thor communion nyepu he nyepu ka cha ha se ga chunu sala unidi ka thesi ka samor ga ti borizo deri si zi di utho fakasa samor ga ti bori we no nkel hunu Judas medi me melody jisu pechuba monhe akel hunu me melody jisu segawa sigaza chaba monhe deri lega monu me siga monu we kepenyofa pechubada ya kepenyofa ubu chnu ga su hasi tubazo shi ugo kekrisa de vagada su nipuwe urch tubazo de su chile mogada pojo war howala la gata sigaza chya musala ugo utho ufka sasamor shogaza utho uka tosamor shogaza hawa me thorzo ugo kerka cha chaga chnu hawa pupuya mo hawa hatoke me thobozo ugo cheza nipo kerka cha chaga chnu poti segaza poti segata modza poti go se utho ke ka saseke a anu pet desedi Yesu Krista pelel ramomoga. Have I completely put my faith and my trust in Jesus? Mugo dono homie mi pozo shiri mi kinyezo shiri. Jisu pelele gamo. Nkat zibie Jisu chile gamo. Sige zo homie balio. Jeza poti hawa hasidi no nkaka salabi ni putsu sile givi. Tibowe. Utoke to somor so gaza ke kriboliro am I harboring sin or hypocrisy? Kalhunu ke phuma mori po docha gaza avaz gamo ke pelimejo ke mokrobo agi badame ke phuma agi badame so ase utoke to sike mo am I walking in repentance and faith? Tenur digelie kelhu so ha mengudi vorba momoga ugo program bonu voda ro udo je chili di krovanu nu to mo hoperia teviba mo moshi udo je teviba mo moshi ga su ha mo hoperi di sinu go to baya nipu kya ka cha se ga zunu utho mo ho ga sala se mo sho ga za utho fa ga sala se mo sho ga za utho ungula se mo sho ga za ti bo we mo mi ke kari utho uchi ga nyo se ga mola utho utatsu utho wet ke krga ba nguli modaya de ugo sida heke telano ugo ke penyofer dierne ke lezedi ugo ke zedi uchka nyot jibie nyepu chidi ugo ke zedi ke kotolike mondi thursday disija honu ugo ngugelie mu ka somor sogaza krista ke krie pue umengu ya gaza mu weri po menguli mo sogaza so aleshike Pomo kagasha the sacrifice of Christ. Pozi pekru kasha dietsi di khokele ka sau. Mu poe ukke ke ba. Por krashnu gacha po pelelinu gacha
u thu fuka sale nu ga se u chi ga ba ke ba so har ka se ke sala u go che zo ke pu ke lie cha kwa u cho u gi le pressure ke Krista ke mengu we ke khri gi nu di chi de ko ke le so azo Krista ka se ga su we pomo ula kha ka sha di chi di ko ke le ma ze ka sa we Krista zi pe ku ka sha so azo mu salanu pelle ke li me ko pete u ja bo ba mu su li ro ro ka sha mo so ka za pelle li mo so ka za mu u thyo u fa ka sa mo so ka za so azo we u go u chi ka nyo pye ke pe nyo fa mo zu no vo li ke ke pe nyo fa the zi di po mo zu no vo li ke pelle di po mo zu no vo li ke se di ba po si zi zo di u thyo fa ka sa la ka sha di bo ba li to me le tho chu se ka de ko ni ko pe ziri ha ki kholi to mo di kon ko mu ke u ka ta ko ni ko community no ke khoi se ka to za ka no ke khoi se ka to ko ni ko pe ziri ha ki kholi to me ye pu ker ka cha hau ha kidi boga hau ha lesake korin me ko kirio kere ponungu ke liye it is a simple act ni pu we jisu we ni khadao pi liye isi it was a simple act deri u ngula ke liye it was a reminder jisu pu ga cha ar kra tu le ke to la hau ha zje isi to remember was important. So here, it was a symbol. It is a symbol. Verse me fe pengun de te hiu richipili this year te hi hauri aziu nu de ji di khokele ka sauzo isi. Zasi bo zo ga za poe su pusha zasi bo ga za su pusha. Mo growing me ko kirio kira po me fe so nu. Chaka me yese bo puga su ali ro. Kira ka cha cha ga za hawa u ke pele Pragaba, peke gaba zo ga so muli. Verse me feso no ni kada hau ke chme chi muti he hau ke kri me chi ni pu la vo ke mo che. Po seu je thapie me ke ba zo isi. Sala ke kri me go. Che za voli che ni pu he no. Mo so bi ga jala mo deri voli bi ga tala. We ko ga bala mo deri we thatche ga jala. Voli ke utu ke vike kolamo deri ke penyo fungu ke meje mu ke khui samo so ka we voli ke ni pu ukrea ga jala mu po thyo pu khapie no mu a tsa ke sla voli ke sidi hila sigata krista ze ke seke ki kilamona ugo po mo zo ka jala Sala ke hu pori po tu chmodi ni pu ni khadau che mori pu heu kriro po ni pu mo mu po ziu ki zatie jota tyo sala ke hu pori po thyo por li le men nyodi ni khada su che mu te yesu krije ke pilamona themi ke hu pori ni pu mo zele men nyomodi che mo kridaro su thyo ke pe jot che mo kridaya isi ke thoni dungula ke liye Sasie poti covole che poe pethakele goze mhachudo di kebalie sidi po ke ugoki a ke meji ka dam hoze ni goze chika wangi hauni no thorvorzo ke krilamona ani ko ki put tushdo u ke penya fa ke disu che chivole ke moche am ha ki pori ni goze hau chla le ho katala isida po nikadao chipili di ugo ke penya fat sesha sidi bi chi bi ugo tse isi ka chachile do ke kre ke masa ni pu jehova higo bawa da honu non kha chi ge sher kadi mo jun vorya we nor kadi more kadi nikada hau chi ke do ti honu noe ke hi nikadao zo ga cha kaya how be chiga sa zedi in ke krengu ke meje ki deri su shir kaya we ni go
no he gola ke me je ka sa lam pe je we ni bu he go bu how ha se ga zhen how ha zhe ga zhen chu pu nu zo ka mo refinery he pe tiu chi per hilal ke liye chi ka sala ke liye chi chi no ni ka da ho mo just chi jisu zanu chaya we amen se sie ka to di nungula ke liye bo te hiu ri chi pi li di just di kha bi go zhe she isi ka cha chli do ke me sa ni pu he go yesu nu te hi ha kre ki nu nrabi ke ri khasia ga cha nrabi ke jo vasia ga cha he ke jo ke mu go vasia ga cha su har kra we how credo di he do ju ke le ti honu no he wala cruz gi nu nzi pe cruz di ke me ji ti ga sha ar kra ya mu ha lan the zia no te he ha mo jas ji si zo ga mo le tho chu do di kor tha ke le pe tem hoi jas di he bu ha to ha che ga jnu nr ka sala ke liye si ka sala ke liye chi jisu zanu chaya we amen ke pusi ba ya deri ma bolle ma ba mo jo ga boli ro krista li biu ke la ke liu chili ga mo go mori penyo ka sali ga mo me bu ke ka cha ha ha chi ya mo sala suri le ba li ke ho bori ni kha da mu ti ho pi li ro ni ba no no fe ba li ke cha cha ba li ke penyo fa ze ka cha sa idi u go ke fe li di ke me thari chili do we Jike kravo gata ki no kim hega za thabo nu ke penyo feze ke seleshi kim hega za ti bonu ke penyo feze ke selie o ke krisi li dino o sen ke la ke li utseleshi su ko hari yer krasuje sidi o ti su ko ala ke thezi khasha mo no ista pele ke liye su hari prakasala suje
te hiu nguli ka mo homi balume ni ji hasri bi ori ni krada nguli ka mo homi balume okay bo chimur ke lili ro ke ze ke me thadi ke ze ke no hidi ke thezi khabe ke penyo fat ka sati bori balin da ba la sui le balie mo ke ze me chika cha chli da we mo se sinu thela ka chao thela chali te ka chali uchli do ke thodi nu mu ke liye jisu pu ga ja how ha tiginu ke ker ni khadauzo liepie zche how ha amozo isi ugo que me thadi nikra da chile da me te he hawari ni ko la nukru ke par aziu la diechi dikho ke liye thejo ka sauzo we ni ko haw grip pheche isi ke me thadi te he uri ke le da me utho thawnu ke hu bori ke zedi ke penyo fa thezi se ke podier na ke le la ke la ke liye ngu ke la ke penyo fa ula si ke sla mu chi zo shri u go bu por sho le gi vi u khabi po chile gi vi po tingu ke la u go petteri ke zedi ke no redi ke thezi khabi ke penyo fa cha mu tho ka ka sala bi po che ke li ti bo chile da me na che ka tha chile do ke khre ke me sa ni pu jehova te che teru za pu za ye pete sen chi ya we je zo he go bu Monday Thursday no petha ke le ko ke bie ji ge wong ni ti hao nu o go ze ker ka cha ke le ti hao nu he go bu vodi in ke che kar so tali go chlie ndie ke pu ker nu nuri he bu me vilie mo ke kri mori je ze me se ha no e petha ke le go la ke chki in ker ka cha ke se ke sem hi di he go buri hao hanu ke ko thoke le la he go bu hao hanu ke pe ko ke le la pe ziwe ke pe nyofa he go me thodi mo zu no vor mo non tho he ke chu non tho he ke chu chli mo le ni pu he ha pori se di he ke vi ko nu nu rula le ke to vili ke to su ha ba mo we he go ngu ke me je the ja ko la no kha chi ke sha ila si ke sha Kerhi khabi he chega sha ko la anthezia ye buri ipu he meseu nu chili give you nu te he chadi ndori ledi he khatchi bien chdi in se ji ka thomi chdi lu chili give no he ko me pu ko cross je ke thezi khabien chia no her cheka sa ka zlan pe jiwe jisu krista zanu chaya we amen amen te ka chali uchli do Ngo pete ke ze se thala li di chali ku kri ke ni me pe thetha Calvary give voche ke ze chali ho ki lila ke chile I can look at this no so
que penyo fe upo mo ni pu Jesu Christa bu nu neu mo ke peleginu ke kresa pie u ke ze ko pete tje ngu ke me jebu jita ya ke mo ke kripie u ni pu Jesu Christa kria ga ja pete go ze tu ke liu tje Jesu zanu chaya we amen pete go pezie so du nu ke sela da we so du Good Friday service ba the fadi poti gi ba do so du nu ke sela da we